enti ebusuafo esama mwakwa abakase bo no emu nkyeremu enie ye kwayanim na eno na nkrani beka se woje ko chono na nkwada na juso woje mra kase bo ne yenhyase yesa kase bo na se awrehosam a efiri etifido mantamo eye pandai eba ekyeremu ese wo police ni bi wo hye ne kwafiri kwa muwo ne nyina no ene se wo ye adwuma ewo formed police unit FPU na pandai ana ho na the station ewo checkpoint bi ewo ho na manebo ni kyeremu se wo bra police no wo gina ne checkpoint ewo ye adwuma no ana wo hu se emrantie mienu be nso ati moto so atrese filling station bi ewo ho no emrantie ne moto no ho no mo de o mani akyere na sabre nso na ensuo no emuna internet petepete kakra na police ni ese wo da bi adai elipa nso yome eno ntini wo free checkpoint ho na wakwa akogina filling station wona nkaja ensuo no a eto no se de beya entimi emono na no na manebo ne ekyirem se wobra police ni ekope ba bi agina ana wo hu se emrantie mienu enti moto so minim adwenku ba police ni etirim se wo hu se emrantie na akoromfo so wo hu se emrantie na yedaye ana wo fra na nyonku police ni se akora wo so fa moto ne bra ni enkyesi emrantie mienu ana was ada wo ma yedan wo so de fa moto ne bra na no na police ni ehwirite na nyonku police ni moto achi ene wo mu chesi me pachawo esine vandam ana afensu no the 7 ninjas one movie no ene pon montre so one pandai na no ana manebo ne kyerem se America tanta na police fo mienu wo muti moto so a wo mu chesi mrantie ne mienu no ene wo de cross so ene pedestrian bia wo twa kwam ana police ne ba kwa wo no wati moto chi no wo hwiri fa so kwoto moto nanim ana na tikwa won hye helmet ntino ni tiri hwi form se dwa ye ma no so atim kaga police ni atwa ya no ewonse do na mo pedestrian no a police fo no moto no wo mo ade ebo no so ye kasai ma me no we pra kakra e ma ye kasai na kwatum eye police fo anase ayasa bia ye hwese ye betimi agema mi nkwa ade afiri wowu ensem sada so na malebo ne echirem se police fo moto na wo mo etisu mienu na ba kwa ono de wanwo no ye kasai wo pra de mu ode a eno so no eye pandai hospital wono so ewo ho no mo awo agya ayasa na manebo ni kirem se emrantie mienu a sabe na wo nso ati moto so no a wo munti apolisifoɔ yi emu ba kwa wuo no wo nso moto no ekohia aka bia ye kasa wo nso wo mopra kakra na nso ne nyina mu no ba kwa de apolisifoɔ nsa timi aka no a ba kwa wo pra ye no so no eye pandai aban asabia eho an woda wo no so wo gya yasa enu nti manebo ni kirem se police ni ba kwa ono ka se won kan kyere ne wiana gya wo munti esi mrantie ne mienu ne de wono no wafri moto no so beton moto nanim a kire se dwasa na tiko apai se hwi wo ba ye Facebook no so a picture no eda so na said ye aye moja sem nti ya ye ne black and white when your friend say videos and pictures of inogan wo hwehwe ana wi wani so a enye yie enu nti police no de ye manda bi ne fa due ne amane hunu when ye we hosam a efiri kwandai e wotifi do mantamo eba ye de monsam esum DLFM etiefo ye to akase bo no so ne gusu agina mu ewo nkwanhia sense mu na Ghana for be kai dia be se de ende na watwe mienu ntamu de anyasem kuma East Legon nkwanhia si ye de bia da de be che no twetwe so ɔwia na mokroma se yam na esi amekese na bofra keto anam no so nkwanhia ni si ye no ne den ede Erad Selifu Amuakon ono oyosobo pani a ne den ede eye Bishop Selifu Amuakon ne ba no ona nam no so amankwanhia ye kwesi o East Legon esi amekese no emofra mienu ejakoto aka mu a enam so wotumi ahwere wonom enkwan na esi amekese no eye jese ne abofra keto afi ne wadu vinhia dunsia okokotwi hyan akofra nkwanhia de abai omna abofra yi pra pre mu odinti no oda yala sabia esi amekese no ye pre ne nkwan nanso posifu agiban atoban awa yala sabia honom na nkan ni nyina kyerem sei posifu ne hya guakwam se de etie bia no man ga namra na se ye adwuma nti wonom twan se abofra hu betimi atona ho tone se pe na gya bo made atabire no akwa gina semdi bia na mra ene na gye firi se o ma na ya timu no sempenifu antoto ne ma ye mamra nya adwuma bedu baabi no obi betimi de mra de ahye ne nsem aye do no pentimpenifu akantema de nsia se wonom entimi ntenase ama abofra ne din de gye ne Selifu eye Erad eye Amuakon emfa ne hu ni da e wa mra nam ne nsa so ama mofra bia munka bi nhye akwa hwere odom kwan na Ghana for ba ka je October bosumi de to so eye dumienu ene nkwanhye we koso ka bepre mantem anyasem kuma emofra mienu ka bi nhye nkwa hwe nyamfumuso biata wonom hwe nkwa ya na president Enquires chirim say wonom ani abrede sa abo akrodom no kire say de asie no emu oyenti wonom mpese bi nsu besan si bi onte no
one mu gusua dia friend and 10 no asa say tweda mponyanko be ya adom be fa fie na ode ne nkwade a chana ne yame ya adom na ho ode ne sisi say ka pe ene mra no e be so ne pa chi say pen na Ghana police bezefo e de batu dwa say abofra wanya mfinhia eye dunsia ne papa ade prophet Salifu Amuakwen ena vinso na mame eye mo ha mo akonso kopie mu e waza ne Accra Circuit Court ko gyina mra no an ena mu kyerem se yankopɔ ya adom agya se na hin bebusu me de toso adiasa omunsa mapie mu court na monsense na monsa ntena so no mu ni na momu no abofra ne ho behia se yankopɔ ya adom no fafie na nkwa no yensa ka pe ono so akɔgyina mra no bi na mra no na di se ba ye betimi ayense na ho na afufuro bi a mutwi hyan basa o manga na mu no o betimi de ye afutusem ene adesua de nso etimi edi efrimu we so nka hodo a efri Ghana Police Service fo akache ba enumre ye de som yen etiefo yen to anwume no sia kase bo no eso fo adwenkyere ne bre yen e wo Facebook no eso a eye DL wo haninsia e chiripo enkono ye to aso akwanim ensem troni a wodi ne dwuma ema multimedia eye Erastus Asaredonko e bagalam sensem a ene wo yensem troni a ene wo yade wo tintintima wo mu a kire se wo boa ne etu galam sase no ye nuansem troni wo ya dwuma pa Ghana fo nyina nim se Erastus Asaredonko de wonya bondie pe no aka galam se efresi wono de se wo betena se amadu edu mfrane abesiko tia pa se kwa ibretu de wonte ase kura nanso no ne dwumadi a wodie sensem troni no ene akwese awie fufuo ache wadrom ahia nkwanhia enkwanhia ye nua ahia nyina no ene se wona ne mrantie pie mu ewo asuminya eno no ewo manso adobia mense no mu a kire se be kura fa se manso nkran na ene na wobra wo mo edro galamsey site ho no ansam trofo wo mo yi wo mo cameras ene wo mo yi wo mo drones twa niema de wo mu ya ne se emrantie bia wo kita etuo se kan ene abotan ato ahye wo mo so a ene wo mo abro nsam trofo papa na wo mo eye miensa se de wo mo si abro wo mo nya asam ketwa na emra galamsey yes no eche wo mo wiye no ye papa wo mo sum wo mo konsape ana wo mo sa kedna po wo mo ko hye dan ketwa bia wo bia nim ba bia na nkamrantie ehye na nyina no ene se adonti na hwa na mo mo kwan se wo mo dwumadi a wo mo die se galamsey no Erastus Asaredonko ene ne mpamfo no ebeba ho no mo se wo mo ba be ye video na no na aya rehosam a ye kasa yi eye wo pani a wo no ana wo ye media coalition against illegal mining wo ye convener eye engineer Kenneth Ashigbe wo de ato Dr. George Akufo Dampare IGP ene aposifo anim se animu ya no emrantia na yetu galamsey na boni a wo mo die nti wo mo mpese awia bebomu a wo mo du wo mo sake kansem troni ene ne mpamfo no animu ya no ye nti wo no na Ghana mra enti be ene wo mo eni na enipa miensa ya sambre ya hwe wo mo no Erastus Asaredonko wo no nko ane di anetimi todwa na mo mane boni echirem se wo mo na etu galamsey e wo mepache wada eye manso adobia empotem ho no eyade se company no eye the Metalum Resources Limited wasantemantem eno eye company a wo mo etu galamsey anu nti Erastus Asaredonko ene ne mpamfo ko ya esumnya mrante ache na bonu wa kire se enya asam ketwa na mane boni kirem se wo mo dwumadi a wo mo edie no wo mo timi asai ensu ahodo a ewo manso adobia ene kese manso mpotem ho yina ma yakasai river ankobra no ayese ti America atire mu na no ana yakasa posifo etimi abamu a wono mo aye official report e de Ghana Police Service ya wo mo ahye yefemu asem na Erastus Asaredonko sabi empenese de wo kwatan de wo batan di wogina ho de atentro do no ankasa jebre ene nsam trofo kasai abededi a woni ne team ne cameraman FM e wo manso nkran ene esuminya mpotamu a galamsefo esai esuminya eye trese forest reserve no emunsam enie. Midway into filming, then we overheard one of the boys talking on the motorway. Some media people are here, so you guys should come. Then we saw vehicles approaching. Then heavily built men, all holding pump-acting guns and assault rifles, set up. And they angrily approached us, commanded the camera guy to bring the camera. And they seized the drone, they conducted body search of all of us and took our phones, everything they could find. Then they ordered us under the back of the gun to move into our vehicles and follow them. So I asked them, where are you taking us? Then the guy said, the owner of the mining site wants to speak to us. I said, fine. When we reached the next town,
They bypassed the next town and was going into the bush. So I stopped the vehicle and I asked them, where are you taking us? Because we said we were going to the next town. Now we drove for about 30 minutes into some bush. Then they stopped the vehicle and asked us to get out. So at that point, I was a bit scared because what are they going to do? What was running in my mind? Are they going to shoot us? And I asked the guy, why are we here? Because he said they're going to meet the owner. Where is the owner? He said the owner has asked them to stop the vehicle and deal with us there. I said, what are you going to do exactly? I got 2 hot slaps from behind. Then they opened the doors and asked everybody, pushed everybody out. Then the beating started. Slaps, punches, here and there. All of them. One would get out and slap you. The other guy, once the person would slap you from behind. Just like that. And they continued. Then they said I should open my phone, give them my password for them to format my phone. I said, why would you want to format my phone? They said I have taken pictures of the site. So they want to delete the pictures. I said, fine. Then I received 2 hot slaps. So at that point, really, I wasn't really in the mind. So I said, fine, okay. Enti ebusuani ayeti yeyi eye Ghana nsɛmtwerɛni ani di ede Erastus Asare Donko abenedi a wafemu ewo galamsemfo nsɛm ewo manso adobia ene ne mpɔtɛm manso nkran ene esuminya mpɔtɛm ho no emu nsɛm ana wo kyerɛkyerɛ mu no na enu achi no ana eye engineer Kenneth Ashigbe wono woyɛ convener Emma Media Coalition Against Illegal Mining wode ato IGP anim sɛ ni mo animu ya no wonte dem rantie ni mukrom. The whole thing about this genocide and ecocide, and then combined with that is this attack on journalists, and it's completely unacceptable. For the police to invite people they should even be arrested who are in the middle of the theater of a crime, who have kidnapped a journalist, who have kidnapped, who have beaten up journalists. The fourth estate of the realm. If the executive had been attacked, if the legislature had been attacked, or the judiciary had been attacked, is it the attitude the police are going to, show? So I think that we all need to be. I don't even know what word to use, but this is not anything that we are going to leave. The Ghana Coalition Against Galamsey, when we heard it yesterday, we immediately are taking steps to ensure that justice is done for the attack on Erastus, and also these people who are involved in an activity that government is saying that it's fighting. The law, the book is thrown at them, and we urge the IGP immediately to take steps to make sure that whether it's a district police commander or the whatever police commander it is brought to book. Enti eni ayeti yeyi engineer Dr. Kenneth Ashigbe wono anoye convener edema Media Coalition Against Illegal Mining ana wakasa yeyi na enu achi no ana private legal practitioner lawyer Martin Pebu wadiatu gana wachirem se enya mrantie no nko a ana esese ya che wonom na emom eye mining company no so no owner esese ya che no free se adenti ana vigilantism ekoso ewo ne company site ho na empokura no eba ne sen ana Ghana ye wa vigilantism related offenses law na papa yi atimi ama matwefo atimi di tuo pump action guns bronkrofo nti company owner no so ye nchene nka ho bi lawyer Martin Pebu nensem ne extremely shocked that we have the what we call accused person, or let me say the prime suspects before the police, and the police are not arresting them. The owners must be the first to be taken in, because obviously, on the facts of this case, they've hired other persons to commit a crime for them, so they have to be taken in. I'm seeing the Vigilantism and Related Offences Act being applicable. If you employ somebody to come and do such vigilantism, you yourselves you are liable, and all the other offenses. So the police can't be held to say they are now looking for the tags themselves. No, you take the owners, invite them in for the investigations to commence, because so far the thing is that we should look even into the Minerals Mining Act. When you are given a concession, you have to protect it. So how did these tags come in there that the owners didn't protect the land, etc. And the pointing of guns, this is shocking, to be honest. Look, I haven't seen a better case than this one. This is open and shut. The owners have a case to answer themselves. It's not only about the tags. Enti eni ayeti ye private legal practitioner wa yamranim ni pa. Ne den e the lawyer Martin Pebu ana wo kire se concession owner no so ye nchene nkan be free se pump action gun wo munya free hefa. Emunsem eno no.
ya to akase bodu ne monfa nwura mu e democracy hub for be yo kire o magana mu e be kire o madwen se o mana ya timu sese no galamse no ase yensu nti wanu ntumi ntena ma mama ne huna manesa e wa nipa kuma bi no mbedi de na galamse ni sika na kwhwe mbotom nanso no mangana mu nyina da ye huna manne enam subuane ye bekuma de hye nti oye kire de mo no Ghana police service for be ka kire yense enipa bi no de mra e de hye wadam nsem ekotu anamo bia na ene emra no enkonti wanu se chiwam gogwa police fu akache edi teni wanu kire mu se ade o maye no ATM no akogina ma na mra ene wonum etimi edin na di hye mu makoma Kwadwo no abekasa kire se kwan ya Ghana police service for do mo fa so mo no kogu chese ne yesase no wanu mu kire mu tietiem fa hodie su pa ne senti sa na mo na police for do mo fa so ne tietiem na so nti no wanum entimi entena se kran adehia no ahyase ya ye kira mo hyase na no fia de twam no mu kirem se oye kire we de eye na makom yense oye kire nti ena adwadan so oye kire no mo de bi hihye so pam wade mu kirem se e na nkopie mu osarase na de ba kwa post fund o mo ye ma eye o mo ye pa ne se e konfita pa aba lanti kirem se sabi se nsuo borowa ka se boro o mo so mahunu ma de papa ekwam o mo kirem se nka anya hwe na post fo mo nim se nkaja wanu mafunu mrampodi ya nkamu ni di mimpodi ya kakrampo anfo mumini mwe wedi ya kura ade beche ombeda be sori biara mo num jeze na mahram sa mo chirim se dabi posifo aba o mayimira jeze so bi fumu kwada afiase mpanya hwe kakrampo ahun koko bi mpo aja anfa ni minimu kakra wedi ya kura da wanu mu chirim se sa na mo na posifo na tuo no tietia mranti wanu mu ntumi ntrase o madwene wa hunu se sa na ekoso o mangana ye afiase ntene free neko empenifo nkasem na sana mabon no eto entimentwa enteko ya gemara gaze kirem se sana moto aga mpenifo do mafaso no wale mu ntumi ntenase ema confident mi kuma de hye bi ewo mra mu kirem se mafu mo mra no wempo mu kirem se nyamra bi mpo no mafu mafiri se galami se ize ya mikese yo osua kase aga na fo nyina so ente no ya bom pa na yetu ana mo pase be ya galami se so be twanti wei ya kira ya dwen so ana mache wonom nipa wachi wo mo ba kwen Oliver Beckham Beckham bema wakasa kirem se sana moto na ekoso na ye ne yapan na de hye nso aka ne ho amdom fa sa kwati kwan no ye ne yenti ontumi ntenase ema na de hye we hu ama ne nti o maden a friends and twefo hye na moka ekasa na mo kirem se ene de ya me kira me se na adwadai wono mo de oye kire me ya hye so kirem se ekopem mbra mpenifo betenase no mo adwene ho ahunu se o manga na ye timo no emra se ye adwuma nti se bi koda afia se ne nche se be nipa no onya nipa bi nti kwa mo maden se free ne ko bi koda afia se duane ye se fata no wanu mfama na mfama man sa dia na ese o manu mpanifo no wanom ebumra so emna ade sha gemre eni so nso foto nkomo no emu nkire mu nie. We, the undersigned individuals who are currently detained in police custody at the Accra Regional Police Command cells, right to notify you and the police hierarchy of our decision to declare a 3-day hunger strike beginning from 6 a.m. Friday, the 17th of October 2024 to 6 a.m. Monday, the 21st October 2024. Our collective action has become necessary because despite several years of our complaints and public advocacy pointing to the inhumanity of arresting and detaining human beings under slave-like conditions, the Ghana Police Service has chosen the further inhumanity of refusing to feed these inmates. But as we're speaking now, we're telling you that the police is not completed with their processes, and in solidarity, Oliver has chosen that even when it is completed, he would want to remain with the inmates to complete this very exercise before he goes out. Any awoti ye democracy hub for adehia. Wanu mkwaya wa yechira kwa de fiase na muchire mu se. Sa sampinifo detaining wanu mona de aba. E confite twa wanu mono. Omo ntena senti wanu aye ho oyechire. Yentu akasebo no eso na ye mumrem e wo Ghana ye mra se bedafie. Na sebi empenese se akotokram yenu ehia ba akopan. Ne nyina no ene se bense ebreka kranie mentime ho ase kakra ya sode wo minority ene majority no entem ne nyina no ene se emrahye bedwafo enan emu ba ko ye NDC ana emu miensa eye NPP fo wono mo nyina de atodwa akire mu ese nyame ya adomu afi abato no enya de se wono mbeginem ede ama mandoku ahodo ni nyina bi mafiri se eniema bi akoso a wobo anyeso nti ye kasai emrahye bedwafo mako enan no one more declare intention say one beko independent na enna sa okenka wo Ghana mamra no a eya article 97 clause 1G no say wonye tu anamo sa say wo ye MP
amanyoko bi dini mu ntina wo mu e parliament na abato aye kro no wo nkoma party ne bi mu a ama emra ne kire se fa wotumi eto ho na no ana speaker of parliament ene efia de twa mu wogina sa tumi no eso any presidents ahodo a esi pen e parliament no e declare enkonya makomako na ne nyina vacant se de Ghana mra no ese no sada ana wode aye adwuma kwansini ana eye mra se badwani a wote abanya so ewo efutu Honorable Alexander Lawyer Kwame na Afenyo Markins wodwan to a eye Supreme Court ma ye kasa Supreme Court e kire se ejirasie no a Speaker of Parliament Right Honorable Aban Kingsford so mana bagben wasie no emfa Ghana mram enu nti no 120 so akopem se wo mo ebedi asem no ebewie na Nyankopon eye adom a Ghana fo so ehwede mo se emrase badwafo bekọ asetena wachina na se emrase badwafo no minority no bekọ so aye minority anasa ebesesa ama edom kese na ba edom kuma no de nyame yadom wachina anemu nsem ebetimi atodwa na enu na ye kasa yi emrase badwani a wati abadwa so de ma NDC ewo mfimfire mantamo eye adwuma ko enyan esem abato mpesua so eye honorable Dr. Kesel ato forcing wode atodwa akirem se he Nyankopon ya adom a se NPP emrase badwafo no edi programa se Supreme Court edi programa edi banku $85 billion kura no a wo mo begina pintin se abilaba ahwese majority no ababedi wonom NDC fo no afa efiri se kwa mrase badwafia NDC mrase badwafo no wo mo ye 136 ana NPP fo no eye 135 nti eba ne san na dia so na betime se wo mo kwan se wo mo entimi emameye majority in parliament na no ana wo mo echirim se bio se wo eye standing orders of parliament no a Supreme Court entimi nkyere mrase badwafo de wo mo nye enu ntino se speaker no etu anamo na se wogina Ghana mra so etu anamo bia Supreme Court no ntimi nkasa an die speaker aka no yemfa ntu se bi okura bam ne nkata so enu ntino wakade akere Ghana fo nyina se eto benkum eto nifa no a wo mo NDC mra se bedwafo no se esia na majority no eyaba wo mo nche no he wo mu kura mu se twetwe wo mo mpere e ma kire se NPP fo no emfa takahye emam efiri se babone ebi wo bi afie na se NPP fo no eye hei wo mo so be hei not just 2 against 1. As follows: the Speaker shall inform the House of the occurrence of a vacancy of the seat of a member under clause 1, B to E, J and H of Article 97 of the Constitution of the Republic of Ghana. Fellow countrymen and women, the NDC now constitute the majority caucus in this 8th Parliament. We will jealously protect our newly majority status and will not bow, retreat, nor surrender our lawfully earned status. We will also not abdicate our responsibility to the people of Ghana, no matter what. Nothing, absolutely nothing, will change this position. We are fortified that the proceedings of Parliament shall not be impeached or questioned in any court or placed out of Parliament. Any interference with the business of Parliament is unlawful, unacceptable, and shall be resisted. We have never hidden our position that we are in Parliament for the ordinary people of Ghana. It is indeed true that we will use our new majority numbers to benefit Ghanaians by introducing private members' bill to remove the e-levy and to reduce the suffering of the people of Ghana. It is also true that we will use our new majority to remove the betting tax and other nuisance taxes. Already, this NPP government has made Ghana a high tax regime, and that it is affecting the survival of businesses and the people of Ghana. We assure you that we will use our new majority to protect businesses and the people of Ghana as we have always maintained. We call on Ghanaians to stand by the Speaker and resist the process rule. Enti eni ayoti ye eye NDC mrase bedwafo no wopani a wodi wo manim eye Honorable Dr. Kesel ato forcing ana wo kire se Nyankopon ye adom na se wo kina MPP fo eye akakabe nsam a ene wo mbe kire wo mu plane se wi asese bio Kwadwo akwada de ubetimi do maame mpoku adi agro na emom o papa ntohwe untimi mfanye maame odende da ye kana o papa ne bolo o papa bolo no untimi mfanni sa agro no nti untimi nka no ntohwe on ho na o papa bolo bofro botu ebi wa ho na ba kono se fa ni hwamo efense hwamo dia ya hwamo ba kono
Hey, Kwadwo. Yeah. Hey, Pentecost, I feel you obey. Oh, Minya, Migusi Naminaso. And they will can apostle when you say a friend of So much so say my baby and now science my ba eh. Until they will can apostle when you are aware. Eh, so I don't say Tenasia. Ye Kakasa Kabiana Yebube. That's right. Your friend and Toma. And the Sabe. Ye Casach Abajuma for, and Abajuma for, so DLFM as will be as well with the home to the moon in the Yeka. And my friend can get into the feel one of your monk home cry. And it was into her as a friend say. Oh, Ubolo, one year can bolo. Anabaconos Near Hamo. News in your official. It's official. DLFM 106.9. Yan to Okasiabour Ocran, na yɛmfa yɛn mfa nkyerɛ mu atɛmantɛm na nansɛm ha ɔman Ghana asɛm baako abeto apaso a yɛtwetwe sɛ ɔwea nam baako ɛyɛ galamsey yi sɛe ɔman Ghana yɛnsuo yakwaye ɛna gye sɛ ne ɔman yɛ bibia bɛfa bia no agyentra ha ɛha adwen yɛ pam na akɔpie mu ɔhyama ɛyɛ atɛmantɛm mɛnsene ne mu a ade hyia a wɔnom adua ɛmo wɔ hɔnom wɔn maboro bɛyɛ 35,000 wɔnom ɛkyerɛ mu sɛ emufu ahodo a matena se akwakwaje bosia e de free banks ahodo a hono ma ombetimi yabo na Ghana so nkaja yankra emo emfemfia mo no nfa mo Ghana mu se yendi nti no enkebe timi nya bi na ya tano fufufu adie ni nso illegal man nti kese enkuya ya ahodo mu sie ni nyina da sei ade hye kyerem sei enso do ompotem hono mo agya ko betimi nya bi na mo de apetepete no baye ne so ni nyina da galamse fo mo ahono me na eni na di brika bika se sabe o ma Ghana ma se bedwam team pampa wanu mi kyerɛ sɛ de nsuo na yɛ no wo de yɛ hwɛ yɛ ntɛnɛ wanu mi mpo ntumi nya nsuo mpo na mo da petepete mo na ba yɛ so ɛkwafo yi kyerɛ mi sɛ ukokopia obia bia ba ko edi anda so ohia ma adwen sɛn wanu mi kyerɛ mi sɛ nsuo ada hɔ no mo ankagya boa wanu fiti 2010 abo na mo tumi de yɛ mufuo bebre na da nanso nansan yi de ye obi nim de free so betwa ba yira homa ba yira ntumi ama akesie yi ni nyina da nsuo galamfo etu agum asɛ nsuo ni nyina sɛ yata enti amanne no be ahodo omo ye ntitu no etese omo si eduamo no omo ntumi nya nso emfa petepete emo no eso na de hye bia omo di emre ene de yakase bodi nko ba ko odi kan de ndi papa and summers o tire mi se wanya vision e yeze eduanan num 45 years no o tire mi se kuadwuma wa ye papa wa yate ewo ohia madwen potem no o tire mi se emfa so de ade abra ne nya emfa so de kuma nanso nansan yi de aba galamse foi wane ma se nsuo ni nyina ntene agye so ma made kokrom ekoto nsuo ansa na motumi de apetepete om na baye no so na mom nsuo no wokwa one trip a fo na Ghana cities enti dakro utumi kodu a wanim ka obetua o se dakro ma mo kan kurampo be se 1200 cities mutumi etua ansa wane matumi anya nsuo de apetepete om na baye so nti o ma gaze ekirem ze de yakọ no se mpanifo amfo na nsifo mpa ma sabasabasa ye ekotitiriw eno galamsefo a wane mu se wo mu nsuo mpotem no mo nya nsuo entimi evan petepete wanum emo so de bedi baby ni Ghana ye ba bra pa ajiso mampani ba moden ko bobosia na wagina amono ne ho asan de atomo de aba enti sa de Ghana de hye mo pade ye ni mfafire so emna mo je mra ne de ye kasebo edi nkomo no emu kire mu ni oya 2010 na tamis na breso no oya irrigated farm oya inland valley irrigation for no mo be yen dam e man nto ma ye fo no so kakraka da be 150 acres no ma ya kam ye pharmacy ye ho adwuma nto ma ye we ye nya nsuo ni ye fine and it fine ye to ye no 2 times in a year etumi bua ye nya hwehwe ye mo fama na ade efi this year galamse fo no o say nsuo no nti ye be fuma ye nsuo no so ye de ma no ba no so ya muna ye rice farmers a ye mu ye de ma emu so a mu no benya yare na obi di so a obewu nti ye nsuo no a ye nkroso nsuo no ma family bi ye fuo no nti ye twa na nsuo no to a na ye de ya mo no ye ya no krope wa afi krom na nsuo anto so a na mu no nyina ase na ye boka nti ye sa na ye pese ye traban ngre na ma adam sefu no mo ye no ye eduma wo nsuo mu a nsuo na ya poto no mama munja eduma sa eduma ne ye na ye so efu ye so no ye shama district no ye hia organization center o mo de combine tractors power tillers e be brain ye tu ye eduma na FFF eni awuti ye eye kuyafa wonom edua emo e wo shama mensenem e wo ohia madwene e na mo kirem se de dro ne de sempanifo amoma emo de ni nyina da age ye kra e de fra mo no ne na wo ba Facebook no so DLFM 106.9 bebe he nsuo ni zede ya kofitera boa me na tiefo no me he nsuo a ye de kwa kopetepete ye mo so emenyanya bia di wa kurom ha wei me wafa nsuo ye de petepete ye mo so anti wei ebe so ye
yeku ye hu okrom ha o na so eno ati ena national president ede ma akuafa wono masikua echese nkuma mu eye Peasant Farmers Association no ne den ade repair awa adowara wakasa echirem se wo hwe ekwan ahodo agalamse fuei ede akuafo no faso na emu oyapa efri se adenti nene mo betena se obi mpokoko bi atoso de mpa eno ba papa bi ansa dan fri mu mane senti empanimfo mo beka kire Ghana fo nyina sa de beko betimi aboa pa ne se ebetumi ade de no baye na Ghana enwuma so atumi abunkan faso ne senti no adenti na mo tena sa nhwe han sa magalamse fuei wonom asai akuafo no baye nti opani akaza kirem sa banfa ne nansi fom na sa na mutu agalamse fuo no tuo no wonom ema ne nyina da eto entumi entwa. This has impacted the production of rice in the Shama district, and the Shama district also contributes to the national production of rice. So if it's affecting the rice production here, it means nationally the rice production in the country is being affected. And this will even lead to more imports. The last time we were looking at the rice import bill in Ghana, it was quite pathetic. And I know it is government policy for Ghana to become self-sufficient in rice production in the next few years. And if we are supposed to do that, we cannot become self-sufficient in rice production by depending on rainfed agriculture. So government should quickly, as a matter of agency, take the steps to stop galamsey activities on the water bodies. Government should also, as a matter of agency, invest in infrastructure, particularly in machinery, combined harvesters, and other implements that the farmers need to be able to expand. Because there are many more areas that can be brought under cultivation. But if government doesn't invest in those areas, it's very difficult for us. And we are even concerned about the jobs. We need to create jobs for the people around. Eni a uti national president edema ekuafa wonom esikua enkuma mo ne den ede repair awa adwala ne na uti ye yento akase bono eso a na yebo agyehuram ewo electoral commission na nyame eye adomu a akatu na bro na Ghana ye kwakoto aba wopedima bosome de toso enso ye mu na eno ananansan electoral commission ede abetu dwa kirem se companies a wonom ebe print ballot papers no emu ebako eye Indolink na Indolink se Ghana fo beka ye 2020 elections no companies no a print ballot papers no na Indolink eka ho na ebra wo mudin se pie mu ewo contract no emu no ana ekuo bi a eye mabunukuo ye fe wonom Progress Youth Federation Ghana wo mudi atudwa hrem se animu ya no se electoral commission empa no toto empa no ade a Indolink fo no yenyi wo mudin every company num ana say every sa list num every say eye wo mu a print 2020 ballot papers no a ma ballot papers no ebro so 1 million no company we no aka ho enu nti woni credibility woni animonyam biem ana woni track record so bia nti Ghana fo anyini ni biem say won besan ade ne din aka ho say companies a print ballot papers no Indolink yemfa wonom enka ho na enensem trofo hia mo ase ana ekuo wo pani a wodi animu say president yebo justice wodi atuda na wachirem ese se Ghana 4% 2024 elections no asumdwe dia ene Ghana fo nyina sorry na yenkantre electoral commission ye maami Jane adoko emensa se ehwa na wote no Ghana fo 2 million dia mano Ghana fo si council na editua neka enu ntisa Indolink fo no wo mo nankeka de nkomo yama eja ato Ghana 2024 firi se wo mo timi fa akwati kwan print ballot papers no ma ne bro so 1 million enu nti eba ne san ana 2024 electoral commission ebeside wo mudin asahye mo biemu a ye de sa contract no eba ma wonom wotirem ese maami we anya na adwene so wode Ghana sumdwe wo be kurakura no amara yeye efiri se de Ghana fo be kan bia no electoral commission fo mpese wo mo betie kura enu nti wo mo so mo kan nyina no ene se companies ensign wo Ghana ha na mpokura ne wo companies ahodo a wo mudumadi bia wo mo adie no emframa fam transparency professionalism so adwuma ana wonom kire se dwumadie no esuahunu enu ntire se Indolink fo na mfiri mu dia electoral commission maami enye wa wipu na abetedwe mo ha do pay a enye de bone so na nyina ya said ye Progressive Youth Federation Ghana and Eagle Eye Site for election 2024 election na yakoma so ye Ghana ni bia so dadwen say ye be pa bato ni niayi obi a obetimi ahwe o man so na ye nyina be kai a election e 12 no 2020 general election no electoral commission efa adwumakuo bi ya ye from Indolink say omom print ballot papers na
yɛwie no ɛkɔda di sɛ saa adwumakuo yi aprinte ballot papers na electoral commission ma ɔmo kwan so ɔmo print no ama na boro so bɛyɛ 1 million ballot papers sɛ ɛkɔba sɛ yi a ɛma pɛrɛpɛrɛ yɔ a yɛhwehwɛ ɛwɔ yɛabato mu no ɛnɛ enti ɛyɛ NDC amanyɔkuo no ɛkɔ report yɛ ɛma polisifoɔ edi akyire emeki sure sɛ saa ballot papers no yɛahye no yɛkɔda nyane yɛ a electoral commission asa akɔma saa company yi a yɛfrɛ ne InnoLink no contract sɛ ɔmo nsan kɔ printe election 2024 ballot papers ɛma Progressive Youth Federation ne Eagle Eyesight sɛ yɛdwen ho a ɛnyɛ yie enti yɛfrɛ aduanom nyinaa ɛwɔ Ghana sɛ yɛn demand accountability from electoral commission na yɛsrɛ electoral commission sɛ onyina saa asɛm wei so ɛmfa terminate contract na ɔde InnoLink ɛwɔ no. Na enu achi no ana Justice Yabo a echire mu ese empani sibire efrase na ebum enu ntini nsama wo ka nyina no se bi ono nko ana eka se ekoba se Ghana fo anso mu anka bia na akwate se wode won satea edi nkruma nkwan enye yie enu nti wo chire mu a Ghana fo nyina nsori sada nso ana eku ahodo a ensha abayase civil society organizations political parties wo mu nyina nkambom na yenka nkyere electoral commission eye chairperson ye maame Jane adoko emensa se InnoLink fo no de se wodo mu din be hye om so om na nkwa print eye ballot papers no ya Ghana ye be kura ne hurehure se adwuma na wo mo ye no adwumbone tachire and yes sign jina sa kwanya we say so na ya sa frɛ civil society organizations nyina ene Ghana fo nyina se omo kan ho na yankuntia saa ade yi a ekoso ewo ya bato asem efi se ekoba saa na se yakuntia ye kan ho bom se yakuntia me gidie se saa bre no na electoral commission ebetie na ya sa sre InnoLink so ne se so mo ya nkwankwan dwumakuo no ebe ya enka omo ankasa se electoral commission po eni omo firimu a omo ankasa entwe omo ho every saa 2024 printing of ballot papers no na we call we enye civil society organization kwa Ghana fo nyina asofo na nanmo ahemfo ene mo sentwerefo nyina so mo nka ye ho na ye ka saa se we se de be ya pɛpɛyɛ ebeda di wo abatoa edi anim eni ayeti yei aye wopani ane din ede Justice Yabo a wono ana woye convener ede ema Progress Youth Federation Ghana ana wo kyerem se InnoLink fo ne de wo monyo mpanifo nyomudin emfiri mu firi se anhwa de si 2020 no ebi besa sibiem emu nsem ne ye yanto akase abo no so ne ekopie mu e wo mase bedwam a aka ne mase bedwam a chamehene ne den ede Professor Elon Mike Okwei wakaze kyeremu sei omanga na yetimu sese no ade ba ko aga na mampanin na nadanko akufu ade ofra kwanwa so a oman de beka ne titiri pan eye free senior high school policy no kyeremu sei emu oda design no manam opani kaze no kyeremu sei free teachers we de ye omanga na nyina je nkwa enya ono ankoman ke bebre papa emra je senior Professor Elon Mike Okwei kaze no kyeremu sei wo hwe free SHS eye policy na nadanko akufu ade ko fa ba 2017 na o kyeremu sei abo pa ene Ghana school for eko jezenie senior high bia kapreba wane muntua bio evenso enkola yi kompa textbook nso ya de omutumi to eye textbooks bia de ka ho muntua books bia o evenso bia nso o kyeremu se nuane pa na enkola yi die omo nkoto aduane mfiri ba bia we nyina ba na fa ho ka o se etimu mpa we Ghana fo na kaya motrom na ya muda nan o kyeremu se ade we ya na mompa Ghana mampani atunti o fira kwamnya so ke wa Ghana fo ye mo beka na supam emani sem trefo din kom na o kyeremu se o hwe man Ghana mampani a efitiri ma wo sha se wo boda wuro so beni mampani ne pe no di sira ni so se de tie bia Ghana fo wo madam to abande man pe oni o mahwia moda firi se abata ne bi o hono ma ka preba wane mo geda matusre sika ni fie o ni senti emofo bo mu ni made apa na so se be yo betumi akọ jezene senior high school ni bi na ya den pa ni senti na Ghana mampani ko fa free teachers de ba ye ntiwe abo apa nti ofra kwanwa sa Ghana fo mo de beka ne pan na se trefo bi zane se opening na mampani da John Dramani Mahama nso wo kai pa de pa na papa nso de beka na o kyerem so wanta da ntwete o wa mo bra bia ade obeye ne ya achievement keke ne wa ye o kyerem say Rich Hospital obesi ye terminal 3 so be ye bia na we ne beka ne say achievement nemum ya ka de o mampani bia ya ensa na ho pa de we Ghana fo nsa dan kai ne bia Professor Elon Mike Okwei oje mani semchefo din komo no emu kyerem ni
free SHS. And free SHS, I must say, was conceptualized by the president the moment he started campaigning for president. In his first attempt, it was part of his speeches. And he never kept on sharing this with me personally and others, that the way to change this nation is by education. And that the human capital is that which will make this nation great. That don't have any particular, public policy as is happening now. They can say, for example, that he built this or he built the e-blocks, the health centers. In terms of that, the grand policy, whether it's a great legacy, but it's an achievement. Any awoti ye aka name na sebedwuma cha mehere ne den ade professor Elon Mike Okwe nene ene ati ye yento anwumre no si aka se bono eso na yesi enkonya so yebo emoto mu a yete Afro katachi a wokwa wade ye nam Ghana fana ba bia manta makomako edu ensia na yesre kase bonso nkonsuo yebo di wura Ghana fo dem ne awura kam ne ye hyempa sese fon na oba in Facebook no eso Kwadwo pressing hallelujah Matthew answer and was in fact Ghanaians should forget these politicians. One more na shagalam say na tie no nti aye problem in aye nkonsongonso ese Ghana kum and was Ghana asembe kurani asemu ana Abbas Austin ye friend 49 ana amansia chireben amansia primary amansia kokote and was oh God help us only in Ghana enya sem ketwa ana action boy ATM and was say mamehwe was it the news is loud and clear ewo afie nya mobile and was offer news no emu de sano man na mo ampa na was it DLFM news it is official. It's official. DLFM 106.9. Mo medasi akonta na wochia me bakwaku ejare and was say good evening wofa news no de meetie papa ne emu da ho was say everything is clear was say wetie here live e wo bubuashi Ocran Nhyiraba South ye tia obi anso wo bubuashi na was more them ye da say ana kofi parliament wo di free agona bobikuma and was say I really love this radio station DLFM emu da sano manam kasebo no so ejana na so pa na nsam no mo den se brezi ahoma ana no so wodi aban na DJ Ghana man Richard ahwe was so abiem enyasam ketwa wo biemu amanete e wo gbetire station hono mo a wo se ema no etonam ema no to banku ema no bi to kenke taxi drivers okada riders wonu nyina bo piemu a appetition drinkers wonu nyina tie bi enyasam ketwa e wo gbetire station hono mo anti DJ Ghana man yada se pa FM image sounds yada se ana Elder Williams was wako kasebono emu de sam benkati nkonto ye biemu e wo me share camp sebrepo was Elder Dubin residence and was one Elder Dubin ana wo fata ene Ebenezer was wo mutie ni uso no papa e wo me share camp yada mo ase a ensada me wo fasefo me wi abehwemo piaga wo di free achemu asafo ana aya manyosem menkan kura na maham ho kura adwama adwan amanya ha mejire we so adame ho abasesi a me ba nyansapo ana eba na ensam ni nyina no ene se empenisi dompa akurotwa mansa wi aka no asakraman wo botra wonya yemtuo ana se bi osikan ya yedi abo akokosakyi ne tiri ho a enfu bi mu no afeso na se yemaso a entakrabo anyina dwane ama se bi akokohwede mpo wo wura kusibom pressure no na nyina no ene se emabunuku a ye fe wonom ese eye progress eye federation youth Ghana etrese indolenkefo electoral commission enyi omudin emfemfree campaigns na on be print ballot papers no free set 2020 woman the co print XX ballot papers of 1 million anka ede wo hawo eba Ghana batuom enunti afi yenyi omudin electoral commission enyi omudin indolenkefo no emfree monte sade a wo meya somdwe emse Ghana yempe woji sansem we esen me ba sesi a dedredem se keje madama wo bia kwada zip me ba ye bebie the Yale News.
miensa mo akwa ba na fe yemfa sofa no entoa moso ebusuani nyina no ene se ekuo yi akire se indolenkefo no 2020 ekade anka omo de ohaw eni abenedie eba efiri se wo mo na print ballot papers ya 1 million ebroso no enu nti afi electoral commission edi omo di mfirim wo je sansem we esen 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. Over. Amansia Premde. Amansia Chireben. Amansia Baye. Over. Yay. Medicine. Over. Penny, the way you bay you, I could not know about who. Yay. You offer my dear to me. Mammy, too. Over. Yay. Sebi about to hear day any offer and nearby Abriwaju. I know ye because you came from Mana and Namabontina. Offer say no credit, Sassadi ya ye best. And no and a namso, Emma Sebi, Semekaria, a bimukra, a fremu, a shrew, Monkawa Batu. Any pan watching? Any pan watching, if you no offer. Sebi. Me chunwa juna si bibi so o mampani atama se Ghana ye kasi yemfo ye japade nyina nto atama se nkwa ejidi se Ghana hanka 90% ebeka si yento so ho eni so owu ko ye because ye no sa enyeyi enti se afi aso e time aso se ye beto aba na bibi sei ewo ho na ye ka ofa mpenifo no fa nko adindwini medanse mo be yi o mo nyi o mo mfrim medanse papa amanse premre. Good evening. Wafa majo. Sa kwa de tema community 11. Wafa miami ni. O what saying? Wafa me hoye, wafa no way. Why na way? Shegerege. Wono de akire se. Awade ya dan. Wafa me tini nkache. Masuma no kwa sankware. Wafa me pa chobo mo de afa ne bra madafo pa no. Sa ya, wafa. Se asamwa esi se no credia enye ntokwa ebeye na ntokwa baba dia yenyi omu mfrim meda se papa good ye went me enyina so kafra 0534 050199 0593 40 65 another 65. Good evening. Hello, good evening. Odi ne baby afre yen free. I am from a Benji, make us happy summer come 7. Mamintie o so fa brenie. Yes, media and say, Ninja electoral commission, no, gata nye jumano. Yeni musenia amoye incompetent. How big ni aye jumano. Nyabotre. Who say winim say omo ya dan? Incompetent. Okay, I say say competent. Amoye competent to do their work. I mean say they are competent to do their work. Medanse papa. Good evening. Me ofa sibeni. Almost Nkata Free School Junction. Di banche kre kromboa. Oh, that be media jana media banku. Sewa. Mamenti Free School Junction. On jamala commission yana juma. Yadi bata yada yadi timamfua na yadi adumbonesha amanfua timo. Mate medanse papa. Good evening. Good evening. Odudu nyina wafa. Dexon bada kon kwaku JJ Droba Achimodukro fo nyina boys prefect. Afia mo aniwa abayifo mienu. Mo hote say. Hey, me pato pista do ni ahye ntimi hu ye pa. Mo mamenti. Ye kurekurem se eyinzamafo twene no. Me de se me ba sa na mentwase ni bi hu anya dansare na anyame. What them fusi. Yes, shy be wunti. Na ya tetrebo ya yen. Na me penti. Na abua se ba je ne ba na wa ya ni ato nchen. Enti ni a ye ni onu mi ken wafa. Se no obi di kan be kan no. Ebi asida. Na ne a mbevu se me kwa me mabi ode. Ye ntan kan wo fie kan kontia. Enti ni asi na wo sa ne zangofu edi nhyewe mu. Ni esi ezu yen eje di se ankoye.
enti dena esi wo kwan se san fa sa iku ni edi ni she mobile edi mi su se mene wan e kasa ya agency wo yi wo di mfi na asu gre ai kura no yes sir ya da se papa good evening Wafa. Me wafa se be ni Oh, Bacho Wafa si Ivy Kwame ni Wafa mi ti o live o vota mo frɛ ho no obenjo apo mo frɛ no Avregama o vota ha mi ti o e wo bush no mo pa Wafa o radio no yes tu ba DLFM Bacho na papa no no si incompetent no ya no kware o mo ye incompetent obo o kwa ka say o mo ye incompetent party ate say you o mo frɛ mo because see ade no you no crap putting ba me da see men so me da se papa ya chia voter region for catch the one mo say me ba ho no mo next week ma be di fetiri de chi ademe any adode Kwadwo do you know adode ne dia here do you know fetiri de chi there be o unim blolovi ana woten kran we yee oh avetomele melevo kasi wa wo de na we creating na wo kan na say de wo ya bi kan jai who say my joy Dania enyo nua na kasa ya ofa edie bagi ya ofa mo afena kasa hwani we wa wo yonko win sini from Frank Naro domina me ni pa bonefo ofa yey so da na when your appointment o BBC pa nya gro sa me so de bedaye inferior ayire so 6 months na bam nkada watwe bia mekra se mo fa bufuo mre me oba ko esa dia wuti vintre o every cabbage any salad no esu sun awe what adwame den DLFM 106.9 letter commission omo ya ngrophobia first there nanka ye wo awreshebu obubu but maami we ni na pamfo bedi so no enye omo ofa ke wiase nyame hu se unu obi anya asem court so ofa ho na me hu anya asem court na me do court na ye twe asem aba ye tibika se ye ma hu nyina daka mu enye maami we anka me hu bitta o wiase e ma tibi bo ba bi hu ba ma na nyina daka mu enso fori dan ye ma ni nyina daka mu enja ma Ghana for na including you ofa enipa be 80% o Ghana maami we ni na pamfo enye omo ni what the be make am ofa o kan bi maami we unyango foni unyini ndi mi se mi nyini ndi atie fo nyina nyini ndi etie de ya fa ya dwesa bande ya koto ni ya 2 year ya ko wan se no mso to abaru ya ko fie no obi no be ko fie ya ko trafia kan wan ni ya de akire e de akọ police center wa ko kan e de akọ national dan ya na communal labor one day pe Ghana for maburu nyina ya 2 year da yes wo awem abaro because ahun bi painting ana bo asere wajire background no yina ni awenchen me da so fa men so me da se papa nti abusua ahano mo a ne de besi efiri se ekwa atenten emankroma sene emankroma sene na opela ba esro ne ya Adidas ana form ne ya Nike na Kwadwo okon yama DJ Hitman congratulations yeah eno akwa na miguso ja ho adwuma wa e won se me twere pa ni abere pa. In fact, Ghana for aya de na se bia de ba kwa da bia na meka ne se Kwadwo mpane se bosomotwe wan kame wa patra won so nkame no okrama nam isa ne te yetiefo na ya de ya hwefo aya de because if ya ha no pa bonfo kitma wen pa bonini o wen pa bonfo enti on say DJ of the year anambwa yeah highlife DJ of the year we eminent awards okay nti dia esruwe no so yes ba ko na ye di kaka ho asem ne de eno ne ye Guinness Ghana DJs Awards no 2024 no beto 9th November Kwadwo nti Pentecost ni nti wano ne Guinness da san olumbiara enti we ne ye eminent Kwadwo awards okay DJ of the year enti Hitman a win ba ko sisi ene wate ne tekura ene de yanto ho aba o okon no post we ne de emu da ho we kura na ehu hia se be kasa bebre fi se Ghana for na nim ne nsa no adwuma so wate ase DLFM de se be yemfa de bone nso mo da
Yes. Ana oyobi a ono mpedua kase. The krom ha nankasa no se be kan. Tie the make Kwadwo. I krom ha ne sinche. Hate man oyobi ono mpedua kase nti wode akwankyere na ye adwuma yi. Nti de bia nyame so. Okọ na se fufu esi mu a. Kotu the Ken is back to the subject. DJ Hitman, Seho na yetio pata pa. Enti Kwadwo na oka dia oka Africa. Na me ka se we ni ye eminent awards best DJ of the year. Na mpanifo atabire dia ma na odi okọ on oppose obia ntumi ni nansi akan. Na ware ne nne enti we no ye bona ba so pa se wati DLFM ye tiefo nyina adwumayefo nyina wati nyina ye nem. Evizenye easy say Ghana nyina na ye pebja ubi ne de abasobo kese ete se de ahye de nsem no. In fact wabo adwumaden ti we de senior me be fan de na pie. Aha se medical ka chance me adoma Friday no se ho ne yentu obi afonti o sa be hye bombo a o nya abotre unu nu anya asema na wanya abotre da bi se de si pe ni ntia but se mu se asemi wo ho yetumi twa bi na ye de ye bibi wo ho da bi se kasa na adwo amo e moto hene ebe ye adwuma na adwo amo akam na o sa be hye etina bete men kan srechi ba me de anwumre ya me ankasa me de hitman de ma chene se me adoma Friday ye be mana hunu so ofia ha pan me de me ya na me sha se na me ni pie ne okay nti senior ana ngo there be so opon wa there be aduane abia so aduane abia so nyom we fufu asiwa afi ba hweba nim fufu asiwa wo se nyom we o ofra wo de obi pie na o wa adwuma no opon ya wo se wonya adwuma no pie na tiefo na nyom be no betie na dai say obi atena na radio ho opese ye sore na hitman sha ase say ye so utwa de na ase say ye so e betime ebie microphone 5 na nyina makofitela woni nsem hunu wa ha 2 hours pony ne so be koso on se de waden dance afidie ne entra wa sha legacy onyanko fie ne ne say wa sha legacy o stream pony enti okon yakopon ya adom a se de edi kan ye no eye 9th November no nso e be koso eye Guinness Ghana DJs Awards no DJ Hitman penifo abomaden edi ne din aka ho benti mesrew to aba no be for telephone no wa dare *71 eye 4*66# ba Kwadwo o ho emenwanwa sesen me kura me kwa wo yo me kan Guinness ya no ma no fomfom Pentecost meet me kan Guinness smoothly entietiefo sade we di kan ye na me san etimu bio we no Guinness Ghana DJs Awards nti no highlife DJ of the year ena ye ne ye brother ba ko pe DJ Hitman empenifo de den ade aka ho se ye pe wono mo bo hip life pa Ghana for the twa manase ono so oka ho bi hip life na high life high life lada ye be sere mo fanche enye hip life we high life inchense mo nyom oyo ata free to fi anwume enta free bi enti *714 *66# ubo wie pe na wabo ne code ne ye 549 na wabo de ato so beba abandodo apese otu bia na wato e de ma DJ Hitman yakopon ya adoma obubu obusu me de de to so nkron ahenche ne ba fie se kawi ba betu dwa magana fo nyina so ahu bi ene adwuma pa DJ Hitman afensu DLFM so ye bontomonto abano fama no na nyamenya adom na ahenche we nso ye nsanje na afi oni ageden abotire ne mienu na ehu se ye bo adwuma mekra ma adwe sa afi bosumi akatua no management mfam to abama Hitman papa ye ntimi de kom wo anya hwe we de me mama madam Miss Mabel entry we de anoma nam na e ka mesrew ending of this month any de di animu mesrew adama kapre ento na account we de ono na aka we si aka gum from mo pa atiefo no muntwa na tinye ba mo timi de aba be dia dance ama me amtoa ebenbo nwure sese why DLFM 106. Amtoa be bonwure okoma wie se ufri amtoa ko bonwure mu ngwa kra enti aso a DJ Hitman is happiness what dia woso ana eba Kofi Taylor de ko Facebook we wi awon ko ai and obe stream me pony ni pa bonofo worship dia won nyada wa kire me se mfoni bi o de ba betu Facebook no so ne no sa egurade nyame sa no nya sa pictures ni free here yes be aka crazy am ne ko na kra na o adano o de amukwa ayese DL News.